Obe dve knjige su zabranjene bile u tadašnjoj Jugoslaviji, iako je to antička istorija, pa su zaplenjivali svakome ko bi slučajno prošvercovao i uneo unutra, dolazila je milicija da zapleni te knjige. Onda ja sam nastavio sa radom i kad sam otišao za Ameriku, otišao sam kao novinar da budem urednik Amerikanskog Srbobrana. I bio sam neko vreme, pa sam posle otišao na drugu stranu, ali taj moj dolazak u Ameriku imao je i drugi značaj. Ja sam morao da prikažem šta sam ja uradio na intelektualnom polju da bih dobio kvotu, intelektualnu vizu kao novinar. I onda, naravno, to je ostalo u njihovim arhivama. Oni to šalju u nekim univerzitetima na ocenu, jer oni sami to ne mogu da ocene. I onda su ostali tragovi tih mojih radova. Posle je to bio povod što su me pozvali da prođem jednu proceduru da bi doktorirao. Moje prve dve knjige su bile taj materijal. A u Americi sam nastavio da istražujem. Imao sam još bolje uslove nego u Evropi. Jer Amerika ima odlične biblioteke i sve što imaju je dostupno. Ništa ne kriju. Ja sam konsultovao takozvane rarijete, to su unikate knjige koje sam morao da listam u belim rukavicama pamučnim pod nadzorom jednog čuvara, ali ja sam ih dobio da mogu da ih čitam. To mi je dalo veliki polet. Tu su ogromne, na primjer, Library of Congress je jedna od najbogatijih na svetu, sigurno najbogatija. A ima i drugi koji su vrlo, vrlo bogate, jer oni su kupovali kolekcije, knjige po celome svetu. Isvrstavali po jezicima, po spratovima i tako. Sve je bilo dostupno. Ja sam tu završio moje glavno delo, to je Serbi, narod i rasa, Nova Vulgata, koje se temelji na Svetom pismu i koje je zaista nešto što ima sasvim drugčiji značaj nego bilo koja obična knjiga. Meni nije zgodno da ja govorim o tome jer se radi o meni, ali ja sam našao u Americi Bohardusa, koji je smatran za vrhunca poznavanja biblijske etnografije. Najveći stručnjak svih vremena za biblijsku etnografiju. Ja sam otišao jedan korak dalje od Bohardusa i završio potpuno ciklus biblijske etnografije. Ta knjiga koju sam ja posle doneo ovdje, promovisao kad sam došao, kad se vratio u Srbiju, ona stoji kao jedan usamljeni spomenik gdje niko od mojih kritičara ne usuđuje se čak ni ime da je pomene. Ni ime te knjige ne pominje, a kamoli da mogu da je kritikuju. Tu sam u Americi objavio još Zapadna Srbija i pripremio materijal za ono što je kasnije objavljeno Srbija Arbanasi. Ta knjiga Srbija Arbanasi, koja je nedavno izišla, drugo izdanje prošireno, je uglavnom se temelji na anglosaksonskoj literaturi. I ona je također jedan unikat. Po materijalu, dokazu, tu nema propagande. To iznijete su činjenice, pa neka svak razmišlja kako hoće i neku poređuje. Ovdje sam još jednu knjigu objavio. Objavio sam jednu malu Arbanasi u Srbiji 1999. godine. To je jedan izvod iz ove knjige koja je posle došla. I sve skupa objavio sam i antičku Srbiju. Antička Srbija je spoj Srbi, narod i rasa i dodato je iz Zapadne Srbije
dinastije tako da sam napravio spoj do Nemanjića. Kronološki spoj do Nemanjića. Jer kod nas je ovakva situacija. Od Nemanje nešto i znaju. Pre Nemanje ništa ne znaju. Ne zna ni jedan profesor univerziteta u Srbiji danas, ako nije sa mnom razgovarao. Ne zna ni jedan gde je bila predstavnica Srbije pre Nemanjića. To je unikat, to je sramota, nacionalna sramota. Pitajte bilo koga od njih. Gde je bio glavni grad Srbije pre Nemanjića, niko ne zna. Gde je bio? Skadar. Skadar je bio više od 1000 godina predstavnica Srbije. Oni pojma nisu imali, niti ga imaju. Zato što je period od pre Nemanjića kod nas bio ne potisnut, nego malte ne zabranjen. Jer na istorijskom delu pre Nemanjića temelji se srpsko istorijsko pravo. Od Nemanjića nema tog prava, ono ne važi. Ne važi utoliko što Nemanjići nisu ništa proširili, niti su ništa izmenili. Pre Nemanjića, recimo, carstvo Oštrivojevića bilo je veće od Dušanovog carstva. Ali to su potrpali i sakrili. Ja sam objavio jednu mapu u mojoj ovoj knjizi Srbi Arbanasi, a to je mapa britansko-američko-indijska. Evropa 814. godine u vreme smrti Karla Velikog. Onda je Srbija bila negde od Krke na zapadu i obuhvatala čak Peloponez. O toj Srbiji ovde se nije znalo ništa. Ovde su pričali o nekim županima, kneževima, bilo je na stotine župana i knezova po celoj srpskoj teritoriji, ali niko nije pomenuo ko je bio vladar te države, gde je bila njena prestolnica, niti ništa. Niti su znali njene granice, niti ništa. Da kažem samo za gledaoce da u okviru knjige postoji i karta koja to dokazuje iz onog vremena. Dodata je u knjizi je karta u boji, original, onakva kako su oni napravili. Ja sam proveravao prema istorijskim podacima tu kartu i garantujem da je tačna. Da su je ljudi napravili sasvim pošteno i tačno. E sad, kod nas su pravili mape Nemanjine države. Naravno, posle Berlinskog kongresa te mape su pravili. Pa onda razne države Nemanjića, čak Dušanovo carstvo je smanjeno otprilike na polovinu. Uzmite mapu holandsku iz 15. veka, Dušanovog carstva, i uporedite holandsku mapu sa mapom Stanoja Stanojevića i Stojana Novakovića i Ćorovića. Ona je manja, ova je naša manja za otprilike tačno za polovinu. Tako da su postavili granicu na Drini prema diktatu iz Berlinskog kongresa, a granica Dušanovog carstva bila je na Krki. Imate ceo niz tih lažnih istorija. Sada forsiraju istoriju Vladimira Ćorovića, izdali su je, prodaju je tamo po kioscima. To nije istorija, to je falsifikat. Tu ima pojedinih delova o pojedinim vladarima koji su tačni, ali celina je falsifikat. To je podvala, prevara.